Nah, inilah ada lagi kerbau muara juga. Nah, memang dia bermain di muara laut nih. Di sini dia mencari makan di hamparan-hamparan, ada rumput-rumput di sela-sela tumbuhan bakau, mencari makan nih. Tuh dia. Nah, banyak rupanya kerbaunya. Sana ada 2 ekor, 1 ekor. Ternyata di atas sana ada lagi kerbaunya. Ada yang lagi turun ke bawah. Ternyata banyak kerbau rawa di sini. Tuh, segerombolan kerbau. Lagi turun. Ya, gerombolan kerbau tidak bisa kita mendekat, mereka akan lari kalau mendekat. Nah, sudah turun ke rawa dia. Kerbau. Begini suasananya kerbau-kerbau rawa sedang mencari makan. Nah, itu dia. Berjalan ya rombongan kerbau melintasi muara sungai, muara laut. Banyak nih, ada 2, 4, 6, 8, ada anaknya, ada induknya.
Ada juga yang di atas tebing belum turun-turun tuh. Kerbaunya di atas tebing belum turun. Bisa melihat kerbau itu sedang berjalan. Nah, di sini kita lihat kerbau yang melintasi muara tadi sudah berjalan di pantai. Nah, ini dari balik-balik pohon bakau nih. Kita lihat. Sudah berjalan di arah bakau. Nah, berlarian mereka. Nah, ini dia. Sedang berjalan kerbau-kerbau nih mencari rumput. Mereka mencari rumput pantai. Jauh di sana ada laut dan pulau-pulau. Nah, ini dia mereka. Terus berjalan kerbau-kerbaunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala. Kerbau ini tidak bisa dekati, kalau kita mendekat dia kabur. Kita ambil dari jarak sekitar 30 meter nih, atau sampai 50 meter. Dan lebih 1 meter kita ambil nih. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي berjalan lagi dia. وعلى آله Berdiri hidup rombongannya. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ورضي Inilah dia kondisinya. الله تعالى Pegunungan, عن sini banyak pohon bakau. سيدنا Sini banyak pohon bakau. Sekeliling ini ada pohon bakau.
Dan di sanalah kerbau-kerbau itu lagi mencari makan. Nah, itu dia kondisinya.